HB Kuki Channel Thusoh Lakhom ngai ho zo se na bon uni khopha tunin zong Vannoi mun chuma kon Thusoh Lakhom hu anangai khom kita hote tuni main sim somne sagi ni kho a Eimi Times sa kon chule Vannoi Thusoh chum kilah khom phabam ho Achi sani kho khadani masanga infar ukhulam hlonga Mahadev nga mun a Thoyee tangkhul komiten wungwei tang kiti sim do na ding song phunakin ananei utokimanin zanhi ni sim somna gupnin Gwaltabi Kuki Village Authority in press statement anaso do ove press statement na sayna dan di lauta Thoyee komiten Mahadev muna song phuna ane uhi hate in demna ane zun hi hichilai mun chu Gwaltabi Kuki ho in ahum hin hinla agam nei te hinga ima he sana Aheloute kiza matuna masa ima umlova hitabang na to na ane uchu demna ane zun hi Thusoh in asai ben a akisei mun hi dan di tale pupa chuan na to kitua chulaya Gwaltabi Kuki Haosa pun Thoyee ho Haosa pu koma analam do hin bolding alom cheng an bola chule gamgi kichi ta zo an kisim do a alang to gela ehe to dinga lom hon hetpeh na neisa chona dolla sulut hidan ata alang uve achung chona hichi song ki phuna munle akai se hi Gwaltabi Kuki ho thune na nu hidan thusim luya umjin chule government hetpeh zong a hi ati gamsung thun abautam umdan hoilo lai ta a langnei edim le ki chona gun sena chalo na Thoyee komiten achi Lhaphul hi dan di lo ta le ti zanum ta hi ati hito kilhana akisena asamo khale customary hi han legal lampang hi zong le gamsunga tribal dan dongzuya ki thamding hi ati na bana hiti thuwa hi mailama thil se sonale buina hung hlun le thoje komiten themona zo se aki po ding u hi ati na hi chule he chithil so to kimanin Gwaltabi Kuki in MP pumin in cycle police station a FIR sulut hin chule Thoyee village authority anga asong phu pompi lo na le achi saphana gamlago kicho tuna to kimana thulela ho chule document ho zo se avel vet ding uvin anathat uvin hi Jani main isim somle gupni ho a Kuki MLA so chule SO group hon Gwati mona to khom na ananei to kimanin aki khom lam kai hon kilung to ta le thulo na ala ovin aki sejin hi hichachun government of India in SO group so to political dialogue akichi ta khana azoma sang seva so le akilheng do MLA son government of India hi han government of India in angan si palai ho hi zongle koima to ki hona anei ta lo du win ki thulo na anei ta ve akiti hilna chamkim dewa ki to khom na chanchin ho mailam a mi pi he dinga phon do na a nei theding uvin jang ta san ta tu son akimon hi Achi sa main sim somlanga ni khochun KSO Kerala den circular anasod ove ichi circular agi sod dongzu in KSO Kerala le Eimi Times ki tho in gal in neva journalism's line a ilha samdan ho gel kho in heze chun Kerala a journalism calls ding ho ana ki ngai to zi a first phase adding in 2024 a student is a ham khat anaki boy pi in to hin second phase session tha ding in aki boy pi ki ne hiti ding chun Divines Institute of Media Science affiliated to University of Calicut hi India gamsunga dinga he theita Media College khat hi na chunga Vincentian Father Pan Abui pi hin aman lunglut na nei Manipur akon Kuki simlai hodi in 50% chan vet na nei de hisin anuya course ki pi ho hi apply in bol the u hi ati he ding kha chu semester khana dangka sang som na sang nga le som nga hi ding hi Ama sapen ading in Russia le Ukraine in ki khom na direct talk ane uvid hi ki ho na thut akimanin Kiev in taw khom na hi agom kom la an anizin Moscow in gambung la be ke la be pi na ding ngai tu na ane uvid ichun ki buina achi so sa zo ding hi ati hinla international observer hon ki ho khom na hin maban a ki buina ho akon chamna umdo na ding lampi hi ati vin hi Ukraine hintu chana ipithu umjongle Ukraine chamha jelenna compromise thena ding a amle ki pomlo hel ding hi tia pangjing kinu hi
tu chung ki ho na hi phat so pi ki ho tu na ding a pan la le alang khan agal mun ho a ki kap tu na chung nun deng ki chu na a hung ki bui kal u phat izan ham kha jowa hum do hin hilla analyst on Russia in a strategy u a khialova diplomatic pressure le asipai te mala asa jing na ho to ki thua ki khom na hi platform ma mana agam la zone ho su that na aman the uwin au mi activity hi alangkhana Ukraine lam kaiten achi sa 1991 kuma anakin kai gamgi chu angaya gamgi hiding hitin panadat cha anajun zechun kheu khom na hi ichen a hin hluting uham ti hi sei the hi lo khanin au min hi Thursday ni khu akon Israel in Gaza gam sunga elstra hin chi la pinau chunga atu chanin Palestinian mi zeni le som nga Valentina atu ta na hi amuna health officer so say dan hi tu chung Israel tebulu na hi achi sala sungho adinga agim nei pen hi tai activity hi Israel sa paiten Hamas kalgu bol ho pansa na abulu wa asejing wang win milham thi apung jing ta na hi Vannoi chamhat gam ho akon nge na izana jing wa in Hamas ten akiman a hen tang ho alhado lolai seva boin hin phatlam amano ding ta asan ampon chule Gaza gam sunga hi Vannoi za humanitarian crisis na saloi khat lungte ding am do lo e akiti US President Donald Trump in Hamas ko na gal hinga tang ho lhado asa na ding a Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu mala anahi ta asana lingse anei lo dan le Netanyahu vai hom na hi vetrina anei dan anapung do in hi alangkhana Gaza gam sunga kilah a kise hi di lo ta hidan Israel indon bot na anei se Indian Defense Minister in anapondo adongzu in India in terrorism ki mai to pinading to ogon hi gamsunga National Defense Doctrine a officially in akipan sa atay ati hititu hi Indian Air Force officer le sipaiti ang aholim na anapondo hin Indian military policy simzau benading a counter terror operation chila piding dan hi kul ta hidan anata alang e hichidung ju ya counter terrorism to kimana India in phatso pi hin chila pijingu formalize his maban a strategic planning sima resource allocation le Vannoi gam ho to khom ding dan ala panding hitai azi chu India hin close border threat kimai to pijing khat hin chunga gam heng Pakistan le China to gam gi thua ki buina tang thailo ai to hlana hi chi ho kimai to pi thein ding a dimun ki chi le thanai ta ki sa chu ngai cha kho ten khat chu hi a hi Phat sopi Russia adinga loi pha hungjing shara in agam su sum currency tha sem na ding in Russia dalhan United Arab Emirates le Germany mona asem ding uvin ki got na anei tawin hi to gon hi Vannoi gam ho to ki kom to na chunga loi la gol chom ki hlan na khat hi na bana mailama US sanction a kon hoido na ding abol o hi ding in akise je chule Damascus in gamsung economy khan to na ding a Gulf Arabs le Western gam ho to ki kom to na hi asu zaw be hi ding akise jin hi Russia hin phat so pi Ukraine gam sunga gal ahin sa na chule US panna Western gam tampi achunga sanction akoi khum to hlana ha ta Russian economy hi ato kha le jing chu hitan hiza acho sharon vai hom tha te hin gamdang dang ho to hin aka o asim hoi be over Russia hi anungsun pan hiding in akisei e hinla Vannoi chamhat gam tampi la sharia hi gal hin do so loi le agam sung ki man cha na sata to kha chu hita zain agam sung kinu le do na ding hi bailam thilwang hiloding hitai India supaiten Testa prahal kiti military exercise len ta chu North Bengara testa field firing ranks a anabol of hiji exercise chu garmon a Myanmar te masanga ki gingsi ki go chai le na sata a le thu theina ding a abol u hi India in galman cha changkang ta ta nei ho anamang cha oven hi exercise a chun join force in supai ba kai ho apang in infantry artillery armed corps para special force honjong pan ala so oven hi Dunia ding in Thusoh HB in akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovin na bon un mang phalit chebe